bitaganirwa ni imbumbe niwe yafite ishyura donc ni nkari miliyoni z'amanyarwanda 143,200 umva rero ukuntu ibintu ayo mafaranga ikipe yo mu Rwanda yishyura n'imwe ni APR gusa ikipe yitwa APR nta n'igitanga mwatse yayo ikipe yitwa APR yamaze kumanuka nyuma yo Rayon Sport ngo yari yabonye umukinnyi Samire ne wabyanditse abikuye muri media yo muri Ghana ikipe yari yikojeje wabwiye 100 itikati isubira Nyarugenge isoko si rya ya Rotfiti umukinnyi mubwire yitegeraze mu Rwanda tuganire turebe yitegera abagenyi bari basigaye bitegera yavuze iti nta kibazo baritegera muri iki bwereka tuganire ngo bamwita Stephen Amankona ariko nabonye ko sinzi itangazamakuru nsomye mu kanya kandi nizera cyane ntabwo ndi bukivuge kivuga ko ngo anamaze iminsi mu biganiro n'ikipe n'ubundi ya Singida Black Stars cyane muri Tanzania kandi ibiganiro bigeze kure sinzi impamvu muri iyi minsi Singida na APR bameze gutya Singida rero icyo nakubwira iri kuba ihangana na APR kwitwa Stephen Amankona ndagira ngo umukinnyi mugarukaho ku mibare muganiraho cyane gatoya shyuha umukinnyi arakomeye ni umwe mu bakinnyi ngira ngo bagiye kuza muri equipe ya APR naramukaje rwose bazaba bakomeye kandi naramukaje ubivuze neza kandi ubona bafite imibare myiza iyi ntago ari confirmation cyane iyi ni transfer gossip uyu mukinnyi uko wabivuze yitwa Stephen Amankona ndagira ngo mpere kuri article y'ikinyamakuru cyitwa Ghana Socanet ni ikinyamakuru gikomeye cyane cyandika sport cyo muri Ghana bavuga yuko uyu mukinnyi umutoza w'ikipe y'igihugu ya Ghana yitwa Otto Addo yamutekerejeho ubwo bari bagiye gukina icyo bita Unity Cup Tournament iki ni igikombe cyahuje ibihugu bine harimo igihugu cya Nigeria Jamaica Ghana nyine na Trinidad na Tobago cyabereye London cyabaye mu kwezi kwa gatanu urumva angaha bavuga yuko byateguwe kugira ngo barebe ngo icyo bisa the best of African and the Caribbean football ni kugira ngo nyine barebe ubwiza bwa bamwe mu bakinnyi bo mu bihugu bya Afrika y'Uburengerazuba ndetse n'ibihugu ngo byo muri Caraïbe naho igitekerezo cyavuye kibera London rero uyu rero Amankona urumva ngo yaratekerejweho cyane na kocha Otto Addo ku buryo nawe yashoboraga kumwifashisha nuko hatabaye icyo bita preselection urabizi preselection nukuntu habanza guhamagarwa abakinnyi benshi mu ikipe y'igihugu kugira ngo kocha noneho azabone uburyo abatoranyamo abanje kwakoresha imyitozo hanyuma akaza gukora final squad cyangwa se selection finale abasesenguzi bakavuga ko yatekerejweho cyane ariko biza kurangira adahamagawe muri irushanwa kocha amwizeza yuko kono umukinnyi muto w'imyaka 25 aravuga ati ntago bigenze neza hari abandi ngiye kubanza guhitamo kureba we ntugire ikibazo tuzakorana gutaha ariko iyo preselection yibaho yari kugaragaramo ariko ntiyakozwe wese akora final squad gusa uyu mukinnyi rero umwaka ushize w'imikino nubwo ari umukinnyi ushobora kuba yakinishwa inyuma ba rutayizamu sibyo ariko niwe wabaye top scorer wa champion ya Ghana iyo niyo yabaye top scorer wa champion ya Ghana muri saison ya 2023 2024 uti rero ibyo bintu urabivuga ubikuye hehe ikinyamakuru cyitwa Ghana Sports Page urumva hano nashakishije mbona imibare umwaka ushize w'imikino muri equipe ya Berco mu Chelsea uyu mukino witwa Stephen Amankona ari nakinira niyo yabaye top scorer n'abatsinze ibitego byinshi ibitego 19 urumva wenda reka mbabwire batanu kugira ngo wenda utavuga uti ni ibintu wenda ni ibintu muhimba hingi aho ngaho byo guhimba uwa kabiri watsinze ibitego byinshi akina muri Asante Kotoko yikomasi muri Ghana umujyi ukomeye cyane yitwa Stephen Dese Mukwala Stephen Dese Mukwala ubu yagiye muri Simba Sport Club yego ni umugande Stephen Mukwala yego uyu hari umwaje namurangiye APR barabati aveve yego uwo mwaje nazwe ne yantabiganira yego namurangiye APR Mukwala kabisa yatsinze 12 cyagiye APR cyoborwa na Fande Richard yego yatsinze 12 urumva Stephen Amankona yamurushije 5 uwa gatatu yitwa Hamza Isa wa Hearts of Oak
yatsinze 13. Evans Osei Ousu w'ikipe yitwa Smartex. Smartex niyo yavuyemo Dauda. FC Smartex 1996 buryo niko bayita. Yatsinze 10 hanyuma Prince Ousu kwa Bena wa Gold Stars atsinda 10. Nguwo rero uwo bita Stephen Amankona no mukinyi ukomeye cyane w'inkuba w'umuriro cyane. Top scorer wa Ghana burya ntago ari umukinyi uba uraho. Iyi ubwayo kabisa nkuko bivuga rwose Rugangura. Mubonye Nyarugenge. Nukugenda nkahagarara muri Rompoe Kanombe nkazamuka hejuru ngashaka urwego nkahita mbana nkafunga isariyuti. Wenda rigana imbere yuko agira ikindi akomezaho kubyo ageze yaravuze ni top scorer waseze ishize ariko na sezo yayibanzirije. FC Smartex 1996 buryo niko bayita. Yatsinze 10 hanyuma Prince Ousu kwa Bena wa Gold Stars atsinda 10. Nguwo rero uwo bita Stephen Amankona no mukinyi ukomeye cyane w'inkuba w'umuriro cyane. Top scorer wa Ghana burya ntago ari umukinyi uba uraho. Iyi ubwayo kabisa nkuko bivuga rwose Rugangura. Mubonye Nyarugenge. Nukugenda nkahagarara muri Rompoe Kanombe nkazamuka hejuru ngashaka urwego nkahita mbana nkafunga isariyuti. Wenda rigana imbere yuko agira ikindi akomezaho kubyo ageze yaravuze ni top scorer waseze ishize ariko na sezo yayibanzirije.